Thunkume kogoro kangi kairi nyume gicunci gietu kia mbere kia mubango jo tuthunkumera tugwata rugono ro mwana biashara nikienda tukamenya uria mbambirire ngugeyo na aria kinyite gicunci gietu kebirita withire ni biuria na mutaram na ntuko ya narua inyote garia turi ntuko ya narua ukona ngathiti niyo tugwete onina mugani wakwa na ara tumite kanyumene aja baingi bauga ngathiti ithomo ni itonga lakini mwankana ndiko ibatamenya gitumi babwita itonga bagura ngathiti no kethire nyamuntu ti story chiambero tegera lakini ndene muno kwina siri na niyo tukwenda gukumburira ntuko ya naru nekenda nagwe ugaikureja bare bangi twena mugeni wetu ndene ya studio ura kwenda kuwata gani kagite na gakate mugeni muno no twithire tutuna kaire aja nikenda tukatonya mantu na jegie money market na nyankuruki agatutarire mwanya jwa money market kana money fund na shares nimbio so kama gwatoge nagwe karamu na karatasi wigwatirekero kaigwatira igurukirie wete na mbere kuthunkuma kuri na mwitho karibu sana bwana Mugambi kethia mwana tuthunkume alafu tutonye ikinya riu ringi. Thank you munene otogu gambita Mugambi na ndira na mantu insurance na otogu gana ro tugatagatagera penji yankadeti iraita on business tuone imbithero ere au na otogu ga mwanya jwa stock money market na shares. Yeah. Okay, iboiga sana bwana Mugambi so kurura ndagweta ndauga itumenyerete kuona antu baba ingi muno bantu bena twinto to gategera nibo bathingatire ngathiti muno ugategera antu baba ithe mtu atega pinje muthie mubira ukethira baraba kwenda siasa barita pinje mbere lakini kurenda mwana biashara ogeaga muno so kiki gutwa money market ni mbio tukiamba iria umberema money market idho kuembesha na mostly abiashara baraba ingi iba trenda na thirikari mbeshene kana nya kambuni chenda ya shares kenda chiona mbesha thirikari na yekeja kugura mbesha through treasury bills, treasury bonds kana commercial papers and na interest either iriguru na it is guaranteed na every day ukatonya kinkathiti ni there penji with our business na especially ara kwandiki stock na ndi ni withero kariu ugeta withero company iria chindirana mantu ja stock utege wone barire ate interest ira bokure achio abanenkera mbesha na thai ina baita mono yes nonto baraba ingi ora yana ta thirikari ta kugura euro bond thirikari ta kugura euro bond ye chwambe chana aja yaga na ndike tunkwira anto ukathoina mbecha chiaku invest ke money market yewi thirikari ugutrendayo na returns itaunda kwira tanandi irankoneria est 15.75 per annum o mwaka and tinya sakozi nyingi rarite dividends na percentage you okay yeah. Na mimbirire ukuga wina mbecha ciaku imbecha cia mwananchi okaendo twita asana mwana tuthunkume oju kana mtu andiki thirikari mtu andiki kambuni imbecha iri kuiji mwenda kwe sheria ya mbecha ya gutumira mbecha ira 50-30-20 nuije kimbecha chionde ira wona kwe mbecha obatigu kuitha muthithu kwe mbecha obatigu go save mutaramu uga at least otumira mbecha chionde make sure 20% ukuthithia ata oku invest that 20% na mbecha ira nkayumba gutonya chiau ingiri imwe kwa ugote muntu utenganira wetha wina ngiri eku wetha wina ngiri eku mchiaku wetha wina milioni eku wetha wina milioni 10 ukariwa na interest ire yai 15.7% so uti muntu utekunganira na uti mbecha utikia nara na mbecha chiaku itekara chiogi womba kuthwa nande ugorenda guchiikira mweri jumwe kwena that room ugachiikira watienda kawija kiuka ukaringa report watu inform within 48 watu irata narua rujo goroka rarambe chachaku ukethoro gwikirwa account ine so te antomba gweta
gwika mbeca ugaichie timed kana uriro after mieri 3 after mieri after mwaka yes okay na kwe mtu kodi menya itumenyerete kintu gitwa go save go kwa kawaida itumenyerete shares jonto twa goeta ni tumenye na ije ngina ndi money market so tugeruga minimum iromba gutonya na ingiriye mwe so ndatonya na ngiriye mwe na uru ebati ko the constant kana inombe unenyama kana jere the following day kana ebati ko 1000 and above ubati ko save 1000 and above kenda nayo yumba gwitirwa ngoge ya ndio tiro kinyantu kuno wikire jairi no wikire ngiriro kiri no wikire ngiriyo goro uteguo tumba gwikira na gutonya kiro imbi mtu akurikwaya apart from Mbeca imbi mtu akubatara nande ijimenya ita account tengi te bank utorugura urugura account in bank nande wijagwe ukarugura na KRI pin na ID no gato bank details na rambeca ciaku ikathitha yata iga tumawa na batu turoguga nande ukejona nkira mugambi Mbeca cash ari kwina account ire kuriwa na no uri athimu tirazima uthoinya wijite Mbeca cash na tirazima wijita unikenda uthithia mantu jano uthithiri comfortable wi gwaku na after nande urugura account kwina njira ku monitor mbeca ciaku ire kurate ya kwi kondi utumaira star 547 hash na ndine utumaira gutega mbeca ciaku ndirekire ngiri kana ndirekire ngiri 50 ndirekire ngiri 10 ngiri ciakwa ijiri iri kurate ya na bwana mugambi antu bakirite muno gwita ngugi biashara na thirikari no ntino thirikari so mtu yani thirikari itiomba gukuringa ndi for example kajuke example jana ndi ukatega murijo eri jundema tutegete shilingi ya Kenya tona idhiri to kindorora sana so ite affected money market na biashara ejo watonya na thirikari ite affected no to inflation kana ari no to pokia bake mbeca wiki bake guranira thirikari na scheme area ikwenderia thirikari mbeca ibete karabaitikaniritie to kwenderia na chiringi kana 20 na watwa igana 50 kwa chiringi rete kana rena ma ira twetikaniritie nocho yeah it is indiketo tukuga guaranteed yes tarire mwana tudonkume mama mboga mwana bonda ulo tudingatiriti ntenda tudio mubango tutemenyete mwanya jwa savings icha kawaida na kugura shares na nkuruki ejingi nande ya stock yes mwanya ni mbio mwanya jo munene jwa money market ni undauga itina fixed time utikwirwa urao jone nkerwe weje redeem after 3 months it is flexible ono ugure narua na next week ukenda kuthithia ata ukenda kujukia mbeca ciaku kingi baita yonora ontuku yes ne chungu boga compounding ko baita ra ono kere narua igakonera baita ruju kingi ni te dairu mono technology to ndauga utekunindi kwija account ni utegera wone ura mbeca ciaku igwita kana wetera nyuma ya mwaka wigwa dividends badire ana ingana eji on daily basis on tuku kedro kimonita na dimweku ukona ura mbeca ciaku ciukura kingi wina uhuru wa kuongera mbeca o uria ukuona womba gwita na ruga ita biashara ikuomba gwita na ruga kendia kimera gyaku ndene ukona ngiri kana wejoga tonithia ikara igikura yeah na ndatega ngathiti we ntuko na ruga tegera ukona kubowe na 15.7% yani kwina percentage mwanya iria bakuranisho kana iria interest irerio so nimbi nikonto ko value kwa nini banyana ndene independent na kampuni na matumizi jayo na kile kwenda kunenkera customer okay ura invested nabo yeah ikionkuga nande taram bidrite nde yara bitaira ngugi imbiji bedara baikiaga muno
mwananchi na ndikie tumekuona barida na 15.75 yes ikenda mtu atoena baita na mwende nyoka jotegera kinyoka ja kuthoiga proti gaku inako katumirite mbuga milioni ijiri ukeja ku wekira percentage yeu ukona percentage niyo kana money market niyo guitankuruki ya inyega plot ika ntire kuona kara no tina ngugi nyingi utitinda kuthingata na tenant kana na mantu ja maingi kana management eje kubona nkere bagwitira ngugi na bakunenkera mbeca igwatene ndenda still no tuno mwana nchi ujo wa mwana tuthunku ujo nkuriungira agamba story ya rugono rwa ngugi ore ambambiririe gatujike for example to akna ndisave tuge gatuge either tuge nyangiri agatuge ngiriyo mweri kiri mama mboga tuge ngiriyo mweri so na ugitumira 15.7% yeu no turingire thabo gatureme bi at the end of the year mtu ethirwa ge expect bwa mama mboga ari uri ukagwa ntuko yana rwenda gutoka utonye Kristo kiji ukethirwa ugikaira ngiriyo mweri ngi utarera na minimum ntu niye bati kwithirwa gikairwa ku at the end of the year ubati kwithirwa ukirigira mbitone matunda jayo ni mbio atuge atire mwana ke biashara chionde ora mbecha chingiaga no returns chidero irikuru nande atuge ingiriyo mweri hiyo ingiri 12 mwaka nande okoga 12,000 multiplied by 15.75 okona ni ukona around ingiri jiri hiyo ni interest nande okona okodore ureka ngiri jiri mweri nukona uthawe na ngiri nya interest ya kumbi mwaka na ni wita ugu igete gikura ukathawe na ngiri chaku igana o mwaka ukathawe na ngiri chaku 15 ukathawe na ngiri chaku 15 na tuge rimwe mtu nagweta akaringa biashara ukaringwe smart ukethera kwina ndilueta wathithia mimbi kwina ure construction gwe kibiashara kia jiraja ukona tuge ngirichi yaku 50 na no bangi gutonya nacio so ngatonya nacio tuge ngekera ngiri 50 igachia ro mori jumwe kana nyume mwaka nkogwa ngwekera ngiri 50 constant no tikinginde rongera mtu no athithia ura ntwa wika banki karano imami at the end of the day gwekia kethwa kiona mbeca chaku ikambirio kura ontuku na togwa yuke ngiri 50 wekira na urenda kuja gwita nyuma mwaka ite kwagira ngiri chaku kenda wow then kubungio kumbira mantu jege mibi ukethora nga plot gaku no kondeigwa kago kinyamo gakumbuga kuamira aria so kukumbira uromba ikuthithia kenda at least at the end of the day plot yeku kana nguge kwitika rungame ankuga leda muntu eta ukethawe na mbeca chaku na mbuga kwendete kuja gwaka lentos chaku tunyamba twaku twakombolithania lakini ukona muntu agurire plot au mika miaka mwaka jumwe iri thatu nandi ukeja ukajukia mbeca ire theta milioni ore ayo ukeja ugekiraja umenye mwaka wambiria kuona 150 munda jukiriara money market ni ugitirambi ni ugitira 150 ukeja gwaka tugejo tumire milioni ingijire gwaka nandu kamunda kau gaku konde ketho gatumirite milioni 3 ugekira milioni 3 ki money market ikambirio kuretera na interest ya 15.75% yes na etithro ina tukuga management fee nyingi kwa bangi betaba kuga mwenda ni urongo mbecha ichi tax au thirikari ni uma interest yura wona ni tax au thirikari na 10% of it na nditugekethera ingirire jiri magana jari ja thirikari lakini urikane ontuku no mbecha iri chikuthithia ata ichikona interest kwa issue ya tax kithirikari ni thero kuthirwa ni interest na yo tukwa ntuku kwa ukiro kubangita kuona ugakiona wow ibeka sana bona mugambi na nonto kwa akanyage tumimbi mugambo jwa kujurwenda kunenkera mona tuthunkumero tuthingatirite muno mantu jege money market umba ikumwira ate kwira mutegeri wetu ituteka advantage egwitithia mbeca cietu ngugi kaingi ugeta ugeka mbeca bank
omba gwika mbeca banki mweri na jungi no tiki kuongera njuru gure account yi kedho ni jurenda gwita mbeca ciaku nyuma ebimye biri njui kire aje ciara kire kedro ikuona kitithuki gya kuonere nyangarama ekuthithia ngugirio kwenda so injire njega na injira secure na wagura nkathiti kinya ketho ria kwina yo na arua mitege pinju yandiki stock tega money market fund yeah okay ibweka sana mwana tuthunkume etwa bwana Mugambi aitangugi na EPA na EPA insurance na nkuruki ukenda kwaranirie nawe nontu ni mutaaramu na gatugutethania no waijana namba yawe ya thimu. Thank you Munene. Namba kwa 0724 041 403. Okay, nibwega sana mwana tuthunkume twauma na mutaaramu wetu ntuku ya narua etwa bwana Mugambi agututariria bwegama ugakorwo kiuga ngathiti ithoma wa ni itonga no ntunya kwina bara bagura ngathiti bakenda gutega obituary maybe mtu natangazite ikuke mwendo wao kurugatega mantu jegi mubira kwibanginya bagatega mantu jegi relationship mtu ena kiratega ndene ya ngathiti nya ikuriria ithero kithome gitari onti marakini mwana tuthunkume mantu jegi money market niko buto kunurira ntuku ya narua inyagwa geria bu mutine jo ntuku twakuriungira utwebure ukuje na nyarugono rwa biashara yaku uria ithiritwe karimbito munene gitongo KAGWII monka jumaine wingi gatwita na mbere kuthunguma kuri na umithio rita inene na inini rita ngoge yoga sagorania ngoge rita ngoge gotengoge tengoge rita ngoge dokera nankonko iye dokera nankonko